Sibun ya pi baro ki perlok nong page jonga nakapor pila chu support ya ki video jonga akan ka channel te perlok menta piu yang ngadon akan ka jaka ru kalau ka ba internet ber ka ba klik clear hadu kata-kata perlok page yu kini ki plang ki bajar ngam ki lum ki ba internet te perlok menta piu akan ka video jonga nakapor ngajur si internet ban tap kum kini ki jaj video hapo kan ka YouTube channel jonga te perlok naka eka daw ba ngajur tenat ban upload kum kini kijaj video hapo ka YouTube channel te perlok ka paningkong ngaya tu ya pi ka jing wan jong hapo YouTube channel te ngajur tenat ban upload kum kini kijaj video hapo ka YouTube channel te ka jing wan jong ha ka YouTube channel kan ka video kan sa jing ken mau ken yang ala no ru namar ladang ayo lat kumne ban yo sangkai channel satai ban upload hapo YouTube kan sa jing ken mau ken yang aleng bakan ka video pat ki perlok perjor ki bahayi ngasem rukin ken mau ken yang ala dak yo kum kini ki jadi video bang upload akan ka YouTube channel jonga te perlok mensua pi ho pila yo pila kersan ya kan ka YouTube channel jonga namar mensua nga upload tang ki jing ruai akan ka YouTube channel jonga pi ba lengbak dak jing kersan jong pi lengba dak jing upload jonga ya ki jing ruai akan ka YouTube channel pila ai ka jing kersan yang hadu katne bangalayo ya kini ki subscriber te menta perlok ngam upload shu ya gitu kijing ruai namar ngala sedang ban upload no dah kumne ken kini kijaj video ken perlok kenang ban pen sa jing ken mau ken yang ngala syai la sisengi te ngala sedang ban upload no kum kini kijaj video te mensua hoi pila kersan yang pila support bahaya namar piju setena di kijing ruai kasi ba ngaru ngade upri uba jus tenat tame kijing ruai kasi ngani kijing ruai kasi ki barim ha ban ngajus tenat ban sengap kijing ruai kasi ki belarim te ngala upload hakan ke YouTube channel pi perlok pila kersan yang ngamo perlok te menta ngala duweng no kenya kito ngalawan no dakum neka batamai ke bangan snano dakine ki jaj video ki balong kumne ke pat sakawairu ka balong ka original kenya ngala da ngasna kum kini ki jaj video te perlok what's new mo no kersan jongan adu mensua ba pila kersan ba pila support bahana mar pi setena di kijing ruai te mentaru perlok si bah kersan biang yang support biang yang te perlok ngasu ya tu ya pi kajing wan jonga ha YouTube om dei banga kwawan hapo YouTube ban wan kwawan kamai pisa direct henrei kajing wan jonga hapo YouTube ngala debe tu ya pi mta nga ong ba kajing wan hapo YouTube kenang ban pensa jing ken mau ke te perlok sakawairu perlok kerpat ya pi lada pi yo kum kini kijaj video jonga hakan ka channel te lada pi yo pila bikino kijaj video bangala upload hakan ka YouTube channel te snyoba ken bapin ya like ya subscribe ya kersan ya share lem syaki perlok jumpi kenang ba kan ka channel jonga kan kiu ngakwa ba kan ka channel jonga kan long kum kiwi ki channel ki bala kiu ba menta pi kum kini ki channel ki ki la stang ban kiu ba da ka jing kersan jong pi ki perlok perjor jong kan ka jela ba ye jongi te perlok ngasu kerpan ya pi ta perlok la da pi don sya kata kam sim ban news kum ban ye kum ki para kasi para dok persnam jong ka bri neutral jong te siu bahas ya kersan ke nyanga perlok ngam don isu ban ong rei ngasu ong ye pi ta kupta ada pilap ya kini kijaj video kum kini kijaj video si bahasa kersan ke lada pilap ya kan ka channel jonga sa ai ke jing kersan ke jong pi ba pin ya subscribe ya like share te perlok tak kupta kuble sibun perlok ngin saya kendupat hakan next video